Эзотериканын ограшкан инсанлары Кырым азизлерини куч кувет ерлери деп саялар. Кырым татарлар үчүн исе бу маневи медениет объектыдыр. Өлкешина свет тарихчилеринин айтканына көрө Кырым этрафында 100ден зияда азизлер тапылды. Олардан базылары, яни Карадакта ерлешкен Кемал Баба ве Карасув базардаки 40 азизлер керчек танылганлар. Мешур дегил азизлер итибарлыктан да калмайлар. Олардан эки данеси Кырымдын пек гүзел манзаралы көшесинде ерлеше. Коскою Шымды Солнечная долина атлы ер. Бу Судах районунда ерлешкен кучук bir койдыр. Bir тарафтан оны кырлар ве обалар корчалай, экинчи тарафтан исе Кара деңиз юва. Мында бу дүлбер кырлар этегинде Кырым татарлар сайылган ве итибар эткен эки азиз ерлеше. Ерле сакинлер айтканына көрө, бу Аллахнын севги инсанларынын мезарлары. Onun үчүн олар дайыма темиз тутула. Кенарсыз азиз Эвлия Баба бу инсанга бойле ат коюп комдылер. Бу инсан ким олганны, ненен ограшканны ве керчек ады насыл олганын кимсе билмей. Лекин эфсанеге бакканда бу Аллахтан корккан bir инсандыр. Чөл тарафлардан токлук коюну мусафирликке кеткенде боранда бузлап өлген. Бунен берабер коюнун кенарында көмүлгени үчүн де кенарсыз ады коюлган. Не үчүн бу ерлі сакинлери үчүн азиз ер олганны Муспери Муслимова аңлата. Барды энди карлар ерип біткен сон, оны тапалар. Тапалар чобаннар. Чобаннар тапалар, энди о даркап башлаган экен. Не де болса, кетирелер араба чарешин тапмайлар нетмеге. Оны еклемеге, энди мүчелери айрылып башлаган экен. О ергеде дефнетелер оны. Дефин еткен сон, чобандар кене көрерлер, о ерден асын көтерле. Төпеге шавле көтерле. О, егер дейм азиз болған инсанын, өлелігіне нелері көре екенлер. Шавле көре екенлер, ярық. Сон сен де көресің, мен де көресің, өлелігіне чоқысы көргендер, оның үшін сон өерге азиз қойғандар, азизге. Азиз дейлер, о Аллахың сеуімгілі адамдыр да, өлген сон оның үстінен нұр шыға. О вақыттан берлі кенарсыз Эвлия Бабаның хатырасыны аңалар. Чоқ yıllar devamında ерлі сәкинлер дин байрамларында бу ерге келіп, йығыштыралар ве дуа етелер. Табиат қарсанбаларından қорчаламаға рижанин болуналар. К могиле этого святого приводили больных, приводили людей, которые какие-то определенные недуги со здоровьем происходили. Когда в селе происходили длительные периоды засухи, люди, женщины, дети приходили, молились, и уже по возвращению в село, не успевали доходить до села, начинался ливень. Многие люди исцелились от различных болезней благодаря тому, что здесь, именно у этого памятника, молили о своем здоровье. Да bir kaç yıl evvelsi bu aziz olgan yerde tek dörbe бар еді. Koy sakinleri toplanıp onu nizamga getirdiler. Faaliyetçi Rifat Muslimov çapqalağının neticesinde mezarını qoralap abide yerleştirdiler. Abidenin muallifi meşhur Kırım Tatar heykelcisi İlmi Ahmetov oldu.
Козда да бір Эвел Азиз бар, о көйге кергенде қырлар түбінде ерлеші. Оның мезары есе атсыз, атта эфсанелерде де оның үшін бір шей язмайлар. Ама бұңа бақмадан несілден несілге bu Азиз ақында малюматлар кечті. Оның күчі ақында лафлар Қырымдан да тыш ештіле. Ерлі сәкенлер bu еріні юқары бағлар Азиз Эвлия Баба деп адландыралар. O yerde yolun yanında, kenarında dedemden ketetanek toxtatıp bir de Aziz babayın yukarı bağların Aziz'i dep söyleyten edi. Adın yolunu bilmeyeyim. Bu pek eski evvelden kalgan dürbe dep bir taş toplangan bile dürbesi var eken. Onu söyleyten edi. Ondan sonra bir yana netken yerini bilmedi Refat. Nete bile точно yerini bilmey. Başkalarından da söylegen yerlerini bilgen yerlerini söyledi. Bu da diyor yok o yerde olmak gerek, yok o yerde olmak gerek. İşte ortada o yerini көрсеткен son onda o baş taş koydu. Козда ерлешкен эки Азизлер мезарларында да «Руками не трогать будет несчастье» деп yazılған. Bu yazını yerli faaliyetçiler vandallarının құрчаламақ себебінден қойдылар. Ләкин бұңа бақмадан bu yerге yakın Қарадақтаки Кемал Азиз абидесі виран етілді. Butun Sudak rayonunda ondan ziyade aziz yerler var. Onların kemerisi ise turistik ve ezoterik yollarına koşulgan. Musulman olmagan insanlarda bu yerlerge kuch almağa keleler. Musulmanlar ise için bu yerler Allah'a yakınca olmak yardım etkenlerine umut besleyler.